Ey yabona ngifisa mhla ngikhipha abakhongi kukhishwa abakhongi bami ngifisa insizwa eziqaqeke njengomkhwenyana eziyompresenta lapha uyabona indlela ela ekhanda kimi yokuwina abantu basemzini bakuboka amakhodi uma ngabe nithunyiwe nabakhongi nolobola ayiniye kukuleni ingunguluzana la ni jaha ukuswenka nayinte uhlakanipha ukuba smart an accurate but shaya ngepoint system baba counter attack uyabona okokuqala maningene groundini yini eniphethe ibhola kufuneka nenze show manaba khonga ukuthi manifika niya presenter nishaya presentation yithi singaba kwamtshale sisuke ehlutha nkungu endaweni yaseJolvet sithunywe emantshalini sizocela isihlebe esihle ngendodakazi yeni ewubani siphethe kanjena kanje nibamukezele akithi manje yonke into abazoyikhuluma iphezulu kwalento ukuthi mina ngizocela isihlobo esihle nganakho sengipresentile ngaqeda. That's why abanye abantu liyabo leyo nto iyabaswisha ayibaniki kahle indlela yokungena baxebula umkhoma ngoba mawufike uthithize uzunika bona iplatform yokuthi baphenye umhlubulo bakudwabe ubuye so uthi ayi lapha nababiza izinto esingazazi khuluma kuqala fika ukhuluma eqala ubenze bathi ayisiyezwe bakhwenyana babhekane bodwa shay presentation yomhlaba uthule bese ubalalela ngoba wenzelani mawupresent uqeda ungabaniki into yokusho noma yini ngoba banelungelo lokusho noma yini because wena uzothenga la so angayibiza noma ingayiphi price lokhu njani noma ngayiphi indlela iprice yakhe yalento ozoyithenga wena kanti mawuvele wafika wathi ngizocela into ethile ngiphethe into ethile lapho umthela phansi babhekana ebusweni